Mbukeli kwithothole enkulu namhlanje kuseni kusinguthu ehlelo lakho lelithi The Daily Bread. Lidala mqoqo kaNkulunkulu, uProphet ehlula amadimoni, ugasapha itulo embekelweni la kujiya khona emakhumbi. Uyathazela bonke abantu abanedinkinga, bonke abantu asimpilo yami yasisimba imenza unyangishayiwe empilweni. Ngilahlekelwe ngokonke Prophet Sibetha Matilungi. Uma uNkulunkulu uyathazela njalo ngalesithathu nangemgcibelo sikhathi ngo11 ekuseni embekelweni la kujiya khona emakhumbi. Qala ngiphathele umnikelo nga150 emalangeni. Utawukwazi ukuthi uNkulunkulu akusithe phephethe busile ngavuse babukele emakhaya ubaphi na live lesikhathi The Daily Bread. Siyabonga kakhulu Moloyi, siyabonga my brother le opportunity lesiniketha yona nasekuseni. Oh yes. Usesingahlalisana embukweni lapha ekhaya egameni likaJesu. Mbukweni lapha ekhaya ke uma usibona kuphi kuleli la kaNgwane nangephandle kumakhelwane bethu ngabe eSouth Africa ngabe eMozambique ngabe ukuphinda kubula sibukela khona ngiyakuvusela egameni likaJesu umprofeti wakho lo. Your favorite prophet ihlula amadimoni egameni likaJesu Kristu. Sibuke Moloyi asingene sibukele ivila uNkulunkulu nasekuseni kakhulu nje usihona nemukele lesibeke lapha eTulu ekuthuneni langa egameni lenkosi. Oh yes. Ngithi yaphutha omkhulu uNkulunkulu uyangihlupha lamalanga sasabona into indlela lethenteka ngayo my brother evela kaNgwane inteka ngayo nje nakumakhelwane egameni lenkosi thola ukuthi kugcineke nabantu esithi ngema orphans tinzanza thola ukuthi ke kunebafati emakhaya imithi iyafa imithi yavalwa kunemadodza la ekhaya asebenza kahle kunemadodza emakhaya anemali kunemadodza emakhaya anemabhizinisi bahambela kahle kepha lamadodza awakhoni kusupporta imindeni awakhoni kusupporta abafati bawo egameni lenkosi. Uthi uNkulunkulu nami asengisike kwelijubayo egameni lenkosi ngithi how can we make a responsible man in our country in our society in our churches singaya kanjani indodza lenesizotha indodza le responsible noma indodza leta ukhona ukuthi inake umndeni wayo Moloyi egameni likaJesu Kristu indzaba Moloyi yekuba responsible noma ke indzaba ye responsibility enkosi yami izi akusiyo igift noma akusizo sipho umuntu angathi ntelwe nayo lento kepha nkosi yami indzaba ye responsibility it's all about making the right choices egameni lenkosi kahle kahle isinqumo lento losakhabo lokuthi mina ngifuna ukuphila impilo le kanje mina ngifuna kubanaka abantu abami mina ngifuna kuba sibonelo nasemangweni la ngiphila khona mina ngifuna kuba sibonelo nasekhaya lami egameni lenkosi ngibe sibonelo even nasebandleni lami so ke manje indzaba nje Moloyi egameni lenkosi indvodza Moloyi asidefine nge-age kuthi unganani lo muntu asidefine ngemhlawumbe nesize asidefine mhlawumbe nane-position egameni likaJesu Kristu kepha manje sidefina ngalendlela leyidimisele ngayo ukuthi ithathe i-responsibility egameni likaJesu. So ngalesikhathi indvodza nkosi yami Moloyi kuba indvodza akusile isilevu kuba indvodza akusilo mkhabo kuba indvodza akusilo kuba muntu kuba indvodza Moloyi akusilo lokuthi mhlawumbe ngalo abakakusho bani egameni lenkosi kepha kuba indvodza Moloyi ngule responsibility yokuthi uyawenta umsebenzi wakho njengendvodza. So now umuntu uyakhona kusho ukuthi kunendvodza lapha kaVlakazi kunendvodza lapha kaDlamini nendvodza iyabanaka abantu abayo my brother lokuthi namhlanje sifuna ukuthi kunebantwana nabaphosha etikolweni hayi umntana kude umntana ukhona kepha indzaba ithi umntana akafuni engakadimiseli uthatha i-responsibility ekhaya abantwana bayalamba indvodza irendela tingwane indvodza itsela kudla kwetingwadla iyadisa yekubona lokhu egameni likaJesu. So ke manje indzaba siMoloyi lo muntu loyo nkosi yami akusiyo indvodza. Why am I saying that? Because akakhoni ukuthatha i-responsibility yakhe egameni likaJesu. Ngithe uNkulunkulu asingene ngoba indzaba ye-responsibility Moloyi ikhona spiritually ikhona emotionally financially and in leadership nje my brother ngoba lo Moloyi nkosi yami akakhoni kuba responsible etimalini takhe yena nje ethwa lo mnyaka akakhoni kuba responsible ikakhulu nekunaka impilo yakhe yakamoya egameni lenkosi nomunye nkosi yami ngoba indzaba Moloyi ithi mangabe nje umbabe ekhaya a leader umholi walekhaya so manje kufuna ukuthi wena ube responsible your leadership ayingabi questionable egameni lenkosi umholi bakho akubona umuntu odlula ngendlela ukuthi kunendvodza lapha egameni lenkosi so labanye abayehlula ukuthi bayithathe leyo responsibility leyo egameni lenkosi. Sifundzele my brother incwadi yaGenesis number 3 verse number 9 egameni likaJesu.
incwadi yoGenesis 2 sifunza verse number 9. Oh yes, okay. Genesis 3 verse 9. Yes Lord. Kufunzeka kanjena. Kodwa uNkulunkulu singabathe wabita Adami wathi ukuphi? Yeah. Waphendula wathi ngivelive la kwensimini ngase ngesaba ngoba ngihamba nkuni. Bese my brothers yasifundela futhi la Genesis number 2 verse number 15 egameni yes Lord. uNkulunkulu simakathe wamthatha umuntu wambeka ensimini yase Edeni uthi ayilime ayilinze. Le Bible molositshela kahle ukuthi yini indvodza. Le Bible alisitshela ukuthi uNkulunkulu wamthatha Eva wambeka ensimini yase Edeni ayilime ayilime. Kodwa le Bible lithi uNkulunkulu wamthatha abantu wamthatha Adam wambeka ensimini wathi le nsimini akayilime endlule asiyayilinza. Ngithini ke moloyi ngithi ngumsebenzi wendvodza moloyi ukuthi ilime insimi yayo. In other words, I'm trying to say yonke indvodza inenkathi uNkulunkulu ayinikete yona, inenkathi yase Edeni yayo uNkulunkulu ayibeke kiyo egameni lenkosi ukuthi le nkathi le utayilima wendlule kuyilimele bese uyayilinza. Uyiphi le nkathi yemoloyi? Ngulomndeni wakho uNkulunkulu akubeke kiyo, ngulomfati uNkulunkulu akubusise ngayo. Inkathi yakho le responsibility yakho njengendvodza ukuthi labantu bakho labo ubondle, labantu bakho labo ubafundzise, labantu labo ubafundise ngentakamoya. Irresponsibility yakho kuthiwa awendluli ekutheni manje labantu labo ubafundise kuphela ubese uyabalinza ubafaka umthetho kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moloyi lendzaba lena mfutho omkhulu, my God, ijule kakhulu egameni lenkosi. So ke manje ngithi moloyi yonke indvodza inenkathi lekufuna iyilime, inenkathi lekufuna ukuthi bese iyayilinza egameni likaJesu Kristu. Ngabe kusemndenini inkathi yakho leyo, ngabe kusemsebentini inkathi yakho leyo, ngabe uministry ingazi yakho le. Manje ke moloyi ngifike moloyi indzaba ithi ke lamanye madodza moloyi they are failing to take responsibility. Bese adopta umoya obuvila egameni lenkosi. Uvila moloyi buyayidestroy ipotential yakho. Once wavila moloyi awunokhona ukubona ukuthi how capable you are. Uyabona ifana nale. So lamanye ke madodza ayavilapha noma imali sanayo afuna ukuyispenda to the right people but ayayisapata noma ukhomba lokuthi kune mistake lekhona egameni likaJesu Kristu. So when I'm talking about the responsibility, I'm talking about protecting. I'm talking about nurturing and improving what God has given. Egameni lenkosi. So njengendvodza ngumsebenzi wakho ukuthi uvikele egameni likaJesu. Ngumsebenzi ukuthi ukhulise nakulophakathi kunabantu uNkulunkulu lakubusise ngabo. Ngumsebenzi wakho lokuthi besiyendlula futhi uyaba improve labantu uNkulunkulu lakuthembe ngabo egameni likaJesu Kristu. So ke my brother ngizoloko ukuthi mina indzaba responsibility imatima kakhulu. Ithi amadodza latasukuma phasi atifune ngabe uyindodza manje umva kahle ngishumayela la mangabe uyatihlola lokuthi ingabe mina ngiphila kanjani ngithathe iresponsibility kubantu ababo. Lamuhla lo ngikhuluma moloyi la kunebafati nasebalala ngithi nyembeti bavuke ngithi nyembeti bantwana bayaqoshwa esikolweni kude kudle ekhaya yaplana tiko hayi ngoba dodza kude. Men are failing to take a responsibility egameni likaJesu Kristu. If men moloyi bangasukuma phasi bathatha umsebenzi wabo lingaphila livo egameni likaJesu Kristu ngoba once a man recognize irresponsibility yakhe kungaphela nalokuhambe kudaliswa nje sikhuluma kanjani kuphele nalokuhamba nje kuthatha abantu babeke kuthiwa bafati manje banganakwa egameni lenkosi. So namuhla ngizimula ukuthi uNkulunkulu angikhulume ngendzaba yekwakha irresponsible man egameni likaJesu Kristu ngoba moloyi irresponsible man got his integrity egameni likaJesu Kristu. Indvodza moloyi le responsible iyayinaka idignity yayo noma naka buqotho bayo ukuthi igama lami ngeke libonakale lilide egameni likaJesu.
kaJesu Kunjalo. mawungena over social media moloyi a lot is happening Yeah. emadoda ayabhalwa sekende lo so umfathi so ubulela umntwana My God. so uginetika so raping Hey, so when Nkosi nje konke indoda ke phale sisiya my brother indoda le responsible Yeah. iyakhona diqaphela ukuthi lengikwendako manje ngeke Yeah. kuhlazini umfana Ngeke kuhlazini ngeke umfana. kuhlazini bantu abami Yes, ngeke Lord. kuhlazini igama la ngoba moloyi indzaba ithi ligama unganakha moloyi Yeah. unakhe for 10 years kepha Yeah. for 5 minutes Minutes, uqenze uplane liqeze igama lakho Eva, egameni lenkosi ke la khona khona emakhaya amadoda bukalo ukuthi nenda kahle yini egameni lenkosi Okay. kuze kwakhele imindeni sakhele abantwana babe ngumlimi loya phambili babe bantu nabantu ababufakazi bekuthi njenje nje because babe bengangiphilisa kanje Yeah. egameni lenkosi moloyi bongathi emadoda siyawakhulekela Oh, lapha yes, emakhaya kuze livela kangwane liphile Oh, yes. egameni lika Jesu la khona khona mukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu ngabe uyindoda lekhona evela kangwane ngabe ukhona la ukhona khona ungivakashela shumayela la ngisegameni lika Jesu ngiyakukhulekela ngoba uNkulunkulu angafaka nangomoya la phakathi kwakho uma ukuthi uthathe responsibility udade ukuthi ungubani as a man egameni lika Jesu kwangathi uNkulunkulu emsangani usakakhulu in Jesus name amen. Bese siyabonga live lesikhathi live lemandla siyabonga kakhulu bese ngiyethemba zabe ekhaya ke uyawenda kanjalo uyawubamba iresponsibility yakho kanti ngabe uyindvodza uyadiva sengilahlekelwe iposition yami ngilahlekelwe iresponsibility yami kulahlekela izembe lami kukhona la ungagijima uye khona khona umuntu ongafika ukhulume naye umprofeti ke hlula amadimoni ulapha itule ebhekelweni uba khona njalo ngalesithathu nangemgcibelo uthazela ke bonke abantu bobabe sukumani nihambe nyomhlola ayakwathi ukuthi ke asike ngiphathe nomnike nga150 emalangeni utokwazi ukuthi akuthazele akwembulele ukhona kwathi ukuthi impilo yakho ibheke kuphi bese ngiyacela ukuthi sivalese lawa ababukeli emakhaya Siyabonga kakhulu mbukeli kuhlasana nathi sehlelele kusene egameni lika Jesu Kristu madoda bayibhelithi Tanzania bumngeno Nkosi yami egameni lika Jesu Yeah. niba provide nibaphe imali Yeah. egameni lika Jesu Kristu Kunjalo. niba provide ngelithando oh yes Lord niba provide ngelithando Yeah. lokho kuyoba kuhle kube kuhle kini emndenini kube kuhle emangweni kube kuhle nasengosini Yeah. wakati uNkulunkulu emsangani phatha ngemusa akubele kuthule emakhaya amen.